Chief Minister N. Biren फोंदोखरे लंबी की खुदोंग थीबा अहुमदा पिकलिबा नुपी मचा अहुम यावना मियोय मरी सिरे कया अमा सोक्तुना लाइकनरे अमदे हौखिबा नुमिदांगदगी लेप्तना सुरखिबा नोंगना इम्फाल की अकुटबा मफमसिंग इसिंग थुमजिल्ले करमजरी ISTV की मणिपुरी पाव मियंग ताबिरी बपुमना मकपू ताराम नोक्सरी हौजिक मपुंग ओइबा पाव सिंग पिजरी मणिपुर सरकार की लोइसंग सिंगदा हाना मोबाइल फोन पुसिनबा यारमदबा अदु ngasiदगी अनौबा सरकार असिगी चीफ मिनिस्टर एन बिरेन याहनख्रे याहनबगी वारोल अमा ngasi थोक्तुना प्रजा सिंगना एंटी करप्शन सेल हांगदोकलिबा असिदा अचौबा मतेंग अमा ओइरगनी हाइखि वाफम सिंग असि All Manipur Working Journalists Union की प्रेसिडेंट वांगखेमचा समजाई एडवाइजर एन तोंबिराज जनरल सेक्रेटरी जितनिंगोंबा अमदि स्टैंडिंग कमिटी की मिहुत सिंग यावना महाकी ऑफिस कादा उन्नबदा फोंदोखिबने उन्नखिबा अदुदा अमजुगी माइकेदी की तोंगान तोंगान बहिरम तरामाथो यावबा चार्टर ऑफ डिमांड अमा सुखसिनखे लोइनना डिमांड सिंग अदु अथुबा मतमदा कैबिनेट ता पुथोक्तुना खनारबा मतुंग थबक ओइना पाइखतनाबा होटनारगनी फोंदोखि महाकना मखा तारादुना सरकार असिदा क्रिटिसाइज तौदुना चैद्रिंगगी मंगोइनना सजेशन हाना पिबियु मदुगी मतुंग इना थबक पाइखतनाबा होटनागनी चिंग अमसुंग तम अनि थोंग मानना चौखतनाबा होटनाबदा सरकार असिना अंगम्बा थाकता होटनागनी हौजिक मकी ओइना चिंग अमसुंग तमगी फत्तना लेबे लंबी सिंग समजिन साजिनबा चादा यांखैरोम लोइसिलक्ले मखा तानसु अतै हिरम कयादा पाइखतनाबा होटनागनी हाइखि हंदक मरक असि मणिपुरदा लंबी की खुदोंगथिबा थौदोक्ता मिसी मिना थोकपगी थौदोकसिंग हेनगलक्ले खांगाबोक कैथेल ओइनाम कैथेल अमदि तामेंगलोंग खुंजावदा थोकिबा तोंगान तोंगानबा खुदोंथिबा थौदोक अहुमदा पिकलिबा नुपी मचा अहुम यावना मियोय मरी लेखिद्रे यामद्रबदा मियोय मंगा सोक्तुना लाइकनरे नुपी अहल अमा यावना मियोय अहुम की फिबम लोरी हाइरे अहानबगी थौदोक ओइनांग अरांग नुमिदांग पुंग निपान खरे हेलकपा अदुवाइदा थौबाल डिस्ट्रिक्ट की खांगाबोक बाजारदा टाटा ट्रक अमना लंबी नाकंदा लेबा दुकान अमदा थोमजिलुरगा हाइदोरकपदा नंसिलकपदगे चही 13 रोम सुरबी टीएस अबेम अपोकपा टीएस टिकेन लाइफम खांगाबोक सनी लौ लैकाई थौदोक थोफमदा लैखिदे महाकलोइना एन गंभीनी सुसोकपदगी हौजिक अरुबा फिबमदा जेनिम्सता लाइकनरे थौदोक थोफमदगी फंगबा पाउदा ngarang numitang leikhidraba abemna mabo gambini ga loinana khangabok kaithel पोचै खरा लैरुरगा हलकपदा लैंगोय पुबा टाटा ट्रक अदुना एक्सीडेंट थोकपदगी लाइबक थिबा थौदोक अदु नंखिबनी लेखिद्रबा नुपी मसा असिगी अपोकप टिकेन सु सही खरगी ममांगदा लिलोंगदा बॉम्ब पोखाइबगी थौदोक अमदा मिद अनिमक ओखिदबदगी फिबम सोकना लैरिबा इमुंगनि हाइरि थौदोक असिगा मरी लेनना थौबाल पुलिस ना केस अमा लौखटख्रे अमरोमदा ngasi ayuk pung 13 makhairom taba duwaida Bisnupur district ki oinam kaithelda bus amana thomlambadagi pokmina banupi masa ani laikhidra binupi masa ani adudi mutum sanahal amasung mutum sana masa kawi apokpagi ming mutum sanau kawi public school oinam da class 1 amasung nursery da mathang sitna tamlibi mahairoini makhoi ani na ngasi school dagi halakpada irengbam haijan phammanakta imphalomde haitharakba bus amana thombadagi mafam adu नुपी मसा अनि अदु थोमलमलबा मतुंग बस अदु बिष्णुपुर पुलिस ता संगजरख्रे बस अदुगी नंबर ना MN011269 ने मोइरांगदगी इम्फाल सेनबा गाड़ी ने पुलिस ने केस अमा लौखतुना थिगतपा हौख्रे अहुम सुबा थौदोक अदुना ngasi numiungba aduwaida Tamenglong khunjawda thokibani Tamenglong district headquarters ta nauna sabe building ama sangabagi thauram yawroba matungda miyoi 13 tongba tata truck ama namtirang khuntamna lakpada khudongthiba thogdo adu thokibani थौदोक थोफम मक्तदा बराक थोंगमनाक्ता लेबा नामतिरांग पार्ट 2 विलेज दगे सही निफु मंगारम सुरबा जीपी चांपिंग को बनुपा अमा खुदकता लैखिद्रे अदुगा मियोय मंगाना सोक्तुना तमेंगलोंग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल दा लाइकनरे अमरम नंगसी बिष्णुपुर मनुंग खामदुना लेबा एवन कार अमदा माहिरोय पुरकपा स्कूल वैन अमना थोमजिनबदगे गाड़ी अनिमक अमांगा ताथोख्रे थौदोक अदुदा मियोय सिंग असोक अपंदी यावखिदे हाइरे हौखिबा निमिदांगदगी लेप्तना सुरखिबा नोंगना मणिपुर की मफम कयादा इसिंग इसावगी अवाबा मायोकनारे mahailoisang office amadi lambi kaya ising thumjin bedagi miyamna chathok chasinda chauna khudong sadaba kaya marum mayoknari amaromda laikai da lairiba iram nalage phibam phataba amadi hana lairamba iram nala sing lam khopsinduna yum sajin kibadagi nong khara kan hek sobaga ising thumbadagi miyamna chathok chasinda chauna khudong sadaba mayoknari
Nakalamaranda Grato Imphal gi mafam singda hana lairamba iram nala gi phibam nongma nongma gi soksil lakle yum wangna sajanba amadi wal khajinba gi thabak leptana chathana raglabasu iram nala ningthina thambagi wakhal di poklak tabadegi kosem gi ising isau gi awaba asi tatana mayok na behengalakle amaromda anauba minister MLA oirakpa khudingi yangsinduna lairaba waisel maril semgat sagat kani haiduna ta laklabasu ngasi phawba chapchaba thabak paikhattabana ngarangdagi sudakliba nong asina maram oiduna waisel marigil gi mafam kayada ising pathoktuna imungda ising hajanba yaure awa ana taraba miyamna waisel maril gi damakta thabak tawgani haikhiba miyam gi losingba singbu pendaba phongdok narakle Sida Indian Meteorological Department, Ministry of Art Science, Delhi amasung Regional Meteorological Center Guwahati dagi phangba pawda Manipur yauna awang nongpoki mafam singda ngasidagi numit nini humnirom akan manong suraba yai haide. Yaskol kendragi tongan ba mafam singda su ngarang dagi su khiba nong aduna ising thumjille ba mafam singa si kendra asigi mihut oiriba Parliamentary Secretary T.S. Satyabartana koina satuna yangsin khre kudaki ising sing thoklaga tung koina satkadaba thaurang paikhatlagani haina MLA na phongdokhi Hoji akhoi kendra sin lisang sitna chawpha tharang da taptha hobudagi masigi nong hek taba kudaki oba ising thumjanba kudaki oina hekta ising jema potan chenpham leitadana Lairak khulak khudimang si ising thumna chatpa yadana laiko film si kitang akhoina temporary arrangement ama oina masi khong irang khong mayam si sengaga chendhagina na ba na akhoi mayam hau tawdun honajabani ado masi paikhala matungda hojiki oina di phanaba sinjakhraga matungda mafam khunimtigi akhoi mayam tanarakanda kendra si ising thumoidaba mongda iram nala chandana sengwachage haina sinba program ni Speaker Yumnam Khemchana su singjamai kendra gi tongan ba mafam singda ising na thumjilli ba mafam sing satuni yangsin khre khuchem gi ising isau thohaliba asi ko hanaba anauba sarkar asina hotnaragani haikhe mai tham lekai ukhom lekai oinam thingen sing okhom lekai waikhom lekai adu yum bok sangre sing tumbasi masi yam laibuk thibni haitai masi sei sangadagi asang ba matamdagi lerak fak yamna chronic disease gumbani dia matam sang narak pelaina amne thamjini adu anu bu sarkar la adu MLA loi lana laknare adu department do sinajare maramdi athu matamda budget session jo walini na department gi wagi leijaba power khadagi masi semdok ai club singi lekai singi club singa kusan rakada department wa kamaina masi singi makhata na thumdana ba ai department do sinajare Ngarang dagi leptana nong surakpana maram oiduna wangkhai kendra gi manungda lairiba ward number 12 kunithoi amadi kulhumdoi gi manungda lairiba laikai sing maru aina new second nongmaibung hata soibam laikai wangkhai kunau amadi ahonggaina singba mafam singda ising thumjinuna laiba maramna miyamna kudong chadaba kaya thokliba asidagi ngathoknabagi damak kendra asigi MLA oiriba Okram Henry amadi Citizens Club SAYC Club amadi Eastern Youth Club gi members singa loinana kongba maril sengdokre Maru aina ising thumjiliba asi turel ahan bihaina kongnaramba hojikna kongba basin haina khangnaba drain asida phumjinduna lairiba phata haudi mayam asina maram oiduna ngasigi drain sengbagi thabak asi paikhatpani haina 15 election committee wangkhai kendra gi general secretary organization taurem tombana phongdorakle Council of Higher Secondary Education Manipur na lauba class 12 ke hayang pangthokadoriba parikha ge science stream ge sasinaba chemistry ge question paper social media da kanagumba kharana thadorakliba si aranbani Mahairoi singna thajabiganu haina council ge secretary Dr. Maisnam Vidyasagar na phongdokre Babuparada laiba council ge office ta pangthokiba pawgi mifam aduda council ge examination controller Phairoizam mantri su saruk yakhe Dr. Maisnam Vidyasagar na makhata na council na handak sahi ge pangthokliba examination asida free and fair examination ama oinana bakan na honaringaida hayang pangthokadoriba chemistry ge question paper yamna manaba mawongda ngasi nungthil social media da thadorakhe Hariba question paper adu hayenge question paper ga manabra haiduna cross checking tawbada sasinaba paper oiramkhe sasinaba question paper asigi masuga hayang pangthokadoriba question paper asigi masuga su khetnai mamang sahige parikha da su kanagumba kharana chemistry ge question paper sem saduna social media da thadorakhe ngasi thadorakliba sasinaba paper asi mahairoi sing amade guardian sing na thajabigano Masibu pangthorakliba miyoi sing matungda amuk hanna tawdanaba Imphal West ki SP amade cyber crime gi officer in charge da aiba complaint ama tawkhre
सासिनबा क्वेश्चन पुथोरकपा मियोइसिंग अथुबदा फादुना आइनगी ओबे एक्शन लौरगनी हाबगी थाजबसु पुलिस की माइकैदगी काउंसिलदा थाजब थमलकले हाइखे अखोइना अखोई प्रका थाबीगदब सात्रसिंग अदि मा पासिंग पुनमक्ता हयेंग लाकदब क्वेश्चन अदुगा हंदंगसी थादोरब क्वेश्चन सिगा करिंत मरी लेनदे मसी थाजबिगनु हाइबो अदुगा लोइनना मसीबु तौरिबा मसीबु सिल लांगिबा मियोइसिंग असे अखोई मसी मतुंगदा मोहन मसी तौबंगमदनबा मदुगी चप चाबा अखोई एक्शन लौजगनी Secretariat yauna Directorate Office Kudingmakta Visitor Kudingmakna Office Hour Manungda Mobile Phone Pusinduna Sangma Yaragani Manipur Government Handak Senja Tumja Yangsinna by Anti-Corruption Cell Ama Linkat Kraba Matung Miyamna Senja Tumjaga Marilena ba Video Natraga Audio Sing Anti-Corruption Cell gi number 9402150000 da Tharak Payagani Haina Kangan Kraba Matungda Kongthang Asilokhalakibani Secretariat amasung Directorate Officing da miyamna mobile pusilaga sangbada athingba thamlakhibani hiram asiga mari lenana ngasi Additional Chief Secretary Home Dr. Suresh Babunasu order ama thokre Rajastri Bhagyachandra Skill Development Center Harauro Imphal East na Central Agricultural University Imphal gi Extension Education Directorate ki matenga loinana numit mangani satharakhiba Pandit Dindayal Upadhyay Unnat Krishi Shiksha Yojana gi awareness kaloina ba training program ngasi Harauro da loisan kre loisan bagi tharamda mahut ke Parliamentary Secretary Nahakpam Indrajit Central Agricultural University के Deputy Director Dr. T.S. Rovindro, Deputy Director Extension Education Dr. Amjad Prasad, Bharatiya Kisan Sangha की Organizing Secretary N. Shamchan अमसों सह संघ चालक RSS Manipur Prasant Dr. L. Ibungohal सो सरुक याखे Training asida saruk yakibasingja certificate sing yanthokhi thoramaduda wangangleduna Parliamentary Secretary Nahakpam Indrajitna laumi singi yaipa thorang kaya paikhatle haina chi amadi jinda khakta leramba adu handaki government asigi oina di thabak ta oina utkani lau bana sinpham oiba state asida laumi sinmi singi damak ahen ba thorang paikhatuna makhoigi sel tumgi pibam phagadanuna chakhotpa iramdam ama oina na bahonagani Laumi singlasu matamatam gi honglakli bel lausing akhang ahi singdagi tansinduna hena chathok puthok pangamna na bahona minasi haikhe adu training program tu ka tari ko tadi ya tadi khandri sine ni ba ko tadi duna mayam na thajana mayam ko ta tongya ba adi tongya ba kujma nasi ye koi sarkar la tadi le lai singla kana koi han ko na ming changani ha se ha mayam ni tadi jawab Salai Tour and Travels Private Limited की outsourcing unit ama Sagolban akhamlekai da hangdokre thoramaduda Chief Secretary Onabaki Sor Salai ki Vice Chairman Biswajit amasung NEIDP ki Vice President Sapam Kunjaki Sor susaruk yakhe Salai Holding Private Limited ki Vice President Ravi Sharma ngasi hangliba business process outsourcing asina mapalam nga kusam na duna customer engagement hangat handuna employment amasung revenue hana lakpang amlagani Salai gi sahi kun phawbada anoba Manipur ama purak na pandamda unit asi hangdok pani haikhe Ansugi lisingani tara taretagi tara mapal phawbagi thau pugodaba singi mathau haukibaga loinena tongan tongan ba district committee sing nauna samdoktuna mapangal kanba mahiroi lup ama ohenna belep nakre ansu mayai loisangi lisingani tara mapan phawba nauna satnagada belata hat sil amadi receipt book su puthokre hauzik pawgi marak thatna break amatang lauzari bread from Nikla Bakery. Osa Pain Relief Ointment Khwang naba ok sikpa tang sikpa thu naba ni singbada sinaba yarba lipsa group na puthok saba Osa Iridio Coaching Institute. Admission open for 5 months. CBSE Foundation calls for classes 9, 10 and 12. Date of commencement 6 April 2017. Timing 4:45 to 7:30 p.m. For details, please contact Office of the Iridio Coaching Institute, Kesampa Tiltomlekai behind Bergio Hotel. Contact number 8131025634.
The new Jigsaw 2017 series beats your heartbeat. PCM tutorials Kesampat Kesamlekai, a well-established tutorial classes for class 11 and 12 foundation course in physics, chemistry, biology and maths from well-experienced and dedicated teacher. Admission open. Class commencing from 13 April 2017. Individual subject option available. For details, please contact PCM tutorials Kesampat Kesamlekai. ब्रेक इतुंगदा तराम नोक्सरी मखाताबा पाउदा भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ना क्लासिक ग्रांडे बु 4-स्टार होटल ओरे हाइना ऑफिशियल ओइना सखंगले हाइरी ओइनाम केंद्र दा थकनबे इसिंग मरंग काइने फंगनबा पांदमदा केंद्र असिगी एमएलए लाइस्रम राधा किशोरना पीएचईडी डिपार्टमेंट बिष्णुपुर की ऑफिशियल सिंगल ओइना कोइना चतुने यंगसिनख्रे ngasiगी यंगसिनबगी खोंसत अदुदा पीएचईडी बिष्णुपुर डिवीजन की ईई एल गोकुल चंद्र एई केएस रणबीर एन सोनामणि पीके बिसोरजित अमदी एसओ केएच नोरेना चिंगबसु सरुक याखे खोंसत अदुगा मरी लेनेना एई गोकुल चंद्रना हौजिक लेरिबा ओइनाम वाटर सप्लाई गी लेरिबा पाइपलाइन असी इरेंगबम खुल फावरगा चटपदा मरक्ता नुंगाइतबा कया यावबना मपुंग फाना थबक तौबा ngamdabana केंद्र असिगी अतोपा मफमसिंगदा इसिंग मपुंग फाना पीबा ngamnaba होंगदोकलगनी हाइखे एमएलए राधा किशोरना हौजिकी मतमदा अखोइना अफबा थकनबे इसिंग यामना तंगाई फदबना कांगपोकपी डिस्ट्रिक्ट की मनुंगदा लेरिबा तिनकाई खुनौदगी लौरगा ओइनाम वाटर सप्लाई स्कीम ट्रीटमेंट असि पाइखतपनी मसिना मपुंग फाना थबक तौबा ngamlabadi केंद्र असिदा सही सुपा थकनबे इसिंग मरंग काइने फंगनबा ngamlagani डिपार्टमेंट खक्ता ngaibagi mahutta praja singnasu mateng pangsinbiduna sarkar amasung prajaga punna paikhatminaba matamda tata thabak khudingmak mai pakpa ngamgani haikhe कोई प्रजा सिंगसु नारोल सिंग युथ सिंगसु थोपी रकांदुदा गवर्नमेंट तोरिबा थबक सि कदाइदे फेल ओरिबनो कदाइदे कोई मपुंग फाना स्कीम से सक्सेस ओइदिबनो हाइबसे मतेंग पांगबियो अपील तौजगे प्रजागा खुसमनना चटलबा डिपार्टमेंट अमसुंग गवर्नमेंट अदुदि सोइदना मपुंग फाना स्कीम सिंग से पांगथोक ngamgani हाइबसे आइगे आसानी मसिन मयामदो अपील तौज इंग्लिश अनिदा लंफेल की टाइप सी क्वार्टर नंबर 2 असी महांगने एमएलए ओरिंगैदा मंगोंदा एलॉट तौरखिबनी हाइना हानेगी उरिपो केंद्र के एमएलए नंद कुमार नेंगासी महाकी मयुमदा पांगथोकपा पाउमिसिंग उनाबद फोंदोखरे क्वार्टर अदुदा सिजनखिबा फर्निचर सिंग मसाना लेजबनी अतै पोचै क्वार्टर अदुदगी पुखिबा लेते हाइना नंद कुमार न फोंदोखरे 40 years surubani ede loyal professional oina 40 years later aduga एमएलए ओना चैत्रामा मंत्री ओना तामन सातोरा निपानी I think mostly I am the oldest member never. I know my responsibility, I give limitation, I give responsibility. Kami, Madi Laurambra, Madi, entitlement. Lauramani Karal Kamami. Sakara Hagalambra, I know Sakara Hambediaba. Furniture people to like the MLM that Matamu provision like the high level. Mashi, such a verification yaudaba, arthur yaudaba, sales yaudaba, meaning very unfortunate name, Manisha. Laikhidraba Pami Singu Ikai Kumnaba Utuna Amzu Memorial Park Kama Tangmai Banjarau Singda Atubamat Sananaba, Mioi Taramangana Saba Trust Ama Semle Haina, Amzugi President, Wankemta Samzainangasi, Manipur Press Club the Pangtokpa Pami Singu Unabada Fongdokre. Park Sagadori Pamafamasi, Naharo Lesemba Club na donate Tobani, Lupa Lak, Marfumangarum Zangani Hairi. State level Khadi and Village Industries Exhibition ngasi degi Zem Holder Hokre, Numitarani Subna Satagadabe Exhibition Hogdopagi Thoramda, Health and Family Welfare gi Parliamentary Secretary S. Subhasandra, Kamasan Industries gi Functional Manager Oiramba S. Birendra, NSIC gi Deputy Manager L. Ibetomida Singba Miyoi Kaya Susaruk Yake. बीजेपी ने लुसिंग सरकार असिना मियाम की अपाम थबक सिंह पैखटकनी हाइना सुभाषचंद्र न फोंदोखे अपील तौजरी इंस्पेक्शन चलपीरो एंटरप्रेन्योर सिंह अदेगी मयाम लोन लौदबी मा करी स्टेट लौदरिनो ना फजना लोन लौरगा थबक तौजगे आइबा मीदुना लोन पीद्रे कोई संघ बंगले जदेना अदुगा सेंट्रल पाइबा मयाम संघ बंग तौरगा लोन पीदु मयाम जे मसी कोई अनुब सरकार जिना यागनी हाइबि मयक थगदे एक्स एमएलए विजय कोजम की थोंजु फैजा लैतोंग लेबा यमगी थोंगल मयादा बम पोखाय हलंबा थवंग बो यानिंग द फोंदोक्तुना ngasi फैजा लैतोंग कम्युनिटी हॉल दा लमदम अदोम gi miyamna wakat mifam chathakre kari maram gi bom pokhai hlamlibano haibadu athuba matamda sengdorakadabani haire
Mathang thagi tang amadagi ahom phawba Jawaharlal Nehru Manipur Dance Academy linkhatkibagi thauram numit humni supna academy asigi open air theater da pangthoklagani haina director L Upendrana phongdokre asi academy asida pradhan guru e tombino amadi administrative officer ibetombi yauna pangthokiba pawgi mifam amada director Upendrana foundation de manungda kari kari program pangthokadage amadi academy asina chathariba thabak thauram singi matangda wafam kaya phongdorakhi Kangsuki Laikai Miyamna Kangsup Lambida Laibak Puba Gari Sing Chatpada Thingba Thamkhre Laikai gi Miyoi Amana Laibak Puba Gari Sing Lambi Asida Chatpadagi Uful Hauduna Lambi gi Nagyata Laiba Miyoi Singi Hakselda Chauna Khodong Thiningai Oire Maram Asidagi Lambi Asida Gari Sing Asi Chatpa Ngarangdagi Thingle Haire Lok Jana Shakti Party के MLA ओइना मिनिस्टर ओइरिबा कराम श्यामना लिलोंग नगर पंचायत की बीजेपी के काउंसिलर TS अनिलबो महाकी मखादा लेहना बहनै हाइना बीजेपी इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट कमिटी ना मराल सिबगलोइना असिगुम्बा थवोंग असि लाइबक थिबनी हाइरे महाकी मथक्ता लखथम थोक थबक सिंग लखत पिनबा बीजेपी मणिपुर प्रदेश की प्रेसिडेंट अमसुंग चीफ मिनिस्टर दा तक्सिनबा वारेप लौख्रे Red Cell Division की मखादा सेनापति ब्रिगेड की मराम बटालियन सिंधुना लेमना लायंग बगी कैंप अमा सेनापति डिस्ट्रिक्ट की कोइदे खुलदा पांगथोखरे कैंप अदुदा मियोय चामा यांखै मापन लायंग बगा लोइनना हिदाक लांथक सिंग लेमना फांगनखि स्वास भारत अभियान की मनुंग सना तरु तनान खुनाई अमो एहनबगी पांदम गलोइनना मास रैली कम पब्लिक मीटिंग अमंगासी बिष्णुपुर लेबा कियाम बनिंगसिंग संगलेंदा पांगथोखरे हेल्थ एंड हाइजीन हाइबा थीमदा पांगथोकपा थौरम अदुदा बिष्णुपुर के SDPO बिनोय चोंगथाम Child Welfare Committee Bishnupur के चेयरमैन P प्रेमचंद सिंह बमियोय कया सरुक याखे पांगथोखिबा प्रोग्राम अदुगी मतंगदा चाइल्डलाइन बिष्णुपुर के डायरेक्टर L पिसकना मिपुम खुदिंगमक तरु तनाना लेनना बखोनबा असिना इसा इसागित नतना मियामदा सुकान हनगनी हाइखे of the country sidalai ba angang singa se masamo phaba na yek taba tingang kangang daba amok oiba matamda makoi the health and hygiene siam da ka tai masamo phaba haiba matamda khoina only khoi physical gi oiba wakhal da nate thamoi da haksang da wakhal da puning da indri da aseng mama leiba taragadi akhoina pamiba asa singa se tungyu the future gi afawa jati gi damakta afawa nation ma puthokpada Self help group matau karam na semgadage semlaba matungda matau karam na hingangadage amadi khunai da karam na kana bapi gadage haibagi matangda awareness samagaloinena mobilization camp amangasi Bishnupur district ki manung sanba Kaibur Sangram Laikai church ta pangthokre Rural and Social Welfare Society ithing awang Laikai Bishnupur na sinduna pangthokiba thoram aduda pradhan Gauramani amadi members sing saruk yakhe Sahi kuding gi leptana pangthorapagum kumsi sahi gi oina ibudau moirang thangjing gi khubam oiriba thangjing singka by April ama thangja numita thokle numit asida miyamna ibudau da hekat lekat tambina ba thangjing seba mandal gi president konjengbam ibohal gi cherola mana khangali miyamna ibudau gi khubam ka ba matamda Kwakta bazar dagi gothon ta ba lambi de kabiyu amarom da mayai ka ba sinjak sokpa pan ba ya ba khusukulai singdi pubira kanu haide Sajibu nongma panba maitai cherau bagi sarogama oina maihorol dagi sanaduna lakpa agri hangen songba ngarang Khurai popular lampakta su pangthokhi tharom aduda Khurai kendra gi mihut oiriba parliamentary secretary home lesangthem susil rosu nat ki pizol setuna saruk yakhi Mamang sahi singda charak puja nimitta cherau ba thoram pangthok lamba yum kaya handak Southeast Asia Cultural Organization na koina satlubada sajibu nongma panba maitai cherau ba nimitto oina cherau rakpa amadi hanadagi masing hengalakpa thengnare hairi masigi damak lup asina harau nongai ba phongdorakle hauzik pawgi marak thana break amatang galawjari Beneath 100 meters from the Earth's surface, naturally filtered through saline stones, pure, clean and healthy water. Do you want to run this country? Become an ICE officer. Join Ujjwal ICE Academy for foundation course. Ujjwal ICE Academy formed under the guidance of star police officer and to make them realize their dreams and to run the country. The facility for providing their expert guidance of from the best instructors from Delhi. Join Ujjwal ICE Academy for foundation course. Hakchangi labor solakpadagi puchu singaktaba hakchang choktarba tumba chaba yaraktaba khong hama nungayaktaba singidamak amatta ngairaba upaidi Jolib Sire amasung Jolib capsule bu changni sinabyu Unified
Unified Academy admission open. Class 11 and 12 foundation course, subjects physics, chemistry, biology and mathematics. Last date of form issue and admission on 15th April 2017. Class commencing from 17th April 2017. For details, please contact Office of the Unified Academy, a premier coaching institute for medical and engineering entrance exams, Kwakatel Bazaar, Airport Road. World-class interventional cardiology at Sky Hospital, performing non-operative closure of hole in heart, coronary angioplasty requirement and RF ablation. Don't delay. Hurry for consultation with Chief Cardiologist Dr. L. Shamkishore for hole closure, RF ablation, combo angiogram are also available. Amuka na taram noksari makataba pauda. Manipur Handloom and Handicrafts Development Cooperation na Development Commissioner Handicrafts Government of India na Ministry of Textile gi mating aloina na baseline survey community empowerment amasung self help group semna bagi awareness thoram Manipur gi mafam kaya da leptana pangthokle Ukhrul district ki manung sanba phali khunda awareness thoram pangthokre thoram aduda Handloom and Textiles ki assistant director oiramba W Virendra Zed phali village ki chairman Kiai Singna Singba miyoy kaya susaruk yakhi Normally, oiba voluntary blood donation camp makaloina na awareness program amanga si Thobal athokpam na laiba district library cum youth center ki hold pangthokre the LCYC blood bank and transfusion unit Thobal galoina na pangthokiba thoram aduda district health society Thobal gi district program manager CS Basanta Singh blood bank and transfusion unit Thobal gi medical officer L Dorendro the LCYC ki president Ebilenta district logistic officers na maru oiba myoy sing oina saruk yakhe Punna nupiyaw na miyoy kunna idan tawke. Ngarang numidang pong tara makhairom tabada thongju kendra gi manung sanba phaijalai tongda bom ama pokhai khre police tagi phangba pawda bom aduna thoidokpa sok apandi yawkhide thogdok thokpam aduga hana minister oiramba bijoy kejam gi yumga yangnam naknaba mafamni kanana kari maram gi damak bom adu pokhai helmlibino haba chap chaba khangba ngamdre Nungba kendra da BJP na lusingba chungsin na government asina chakwa tharang sing paikhatpada mateng pangna na ba BJP nungba mandal na nungba constituency development committee kauba ama semkhre committee asigi chairman oina Wilson Gangmai amasung secretary oina Lungsingam Rongmai khankhre BJP ge vice president Adim Pamai gi ayaba amasung knowledge laitana chakwa tharang gi thabak amata paikhatpa yaroi nungba kendra da lairiba department ki mari lenaba officer singna development committee asida cooperation PBO Officer amasung employee singna magi thabak mafam singda leiduna thamoi sengna thabak tawbiyo committee asina office singda check tawbagi thabak chatharagani maduda karigumba leiramdrabadi chunaba thabak lokhatkani hairi TS Buddha kauba chahi yangkhai mapalom suraba thangmai ban laurong pure lekai dagi wakhal laina na naraba miyoi amangarang tang kun mapan gi nungthilda mayum dagi thokibadagi hanjilaktre hairi Pit manga insi manga rom wangi kulai kusuni mahak na thokiba matamda khongrau hapen ama setki sanglaina ba machugi khudang kakpa phurit ama litki kanagumba singna thengna birabadi manak nakpa police station na traga mobile number 9774521258 ta pau pibiyo hairi Zolamukhi battalion gi kangbuna ikau bazar da gari sing sector bada ganja kilo marfudra taruk phagatle ganja sing adu marutri 800 amada lakpani gari gi mapuna thongloi khongsai chahi yangkhai mari cycle gi gamlai wang khuldegi ni atopa amana amang khongsai chahi humpuni thoi apokpa lenghau khongsai ti sungjang khuldegi ni hairi hojik sanabagi pau amuk lobisi Nasigi sanabagi pauda Handak Zamuda pangthokiba Subarta Classic National Powerlifting Band Press amadi Deadlift Championship ta 68 kg gi master gi powerlifting amadi deadlift ta silver medal phanglaklaba L Memoli Devi kg yangkhai taret master 2 gi powerlifting da silver medal band press ta gold medal amadi deadlift ta silver medal lawaklaba TS Manau amadi kg marfu mari gi senior deadlift ta silver medal phanglaklaba M Sonia Bo okpagi thoram amanga si mahut ki minister TS Shyamkumar gi kwata da pangthokre thoram aduda mahut minister TS Shyamkumar na landam asigi mingsat purakliba sanaroi singbu pukning thawgal adanwa sanaroi sing asida sarkar gi maikai degi piba yaba mateng pinaba hotnagani masida natana andro kendra da powerlifting gi gym amasu athuba matamda hangdoklagani phongdokhi
हंदक ऑस्ट्रिया द पांथोकिबा स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड विनर गेम्स दा भारत के फ्लोर हॉकी टीम दा सरुक यारुबा मणिपुर के सानारोय एन ऋषि कुमार ओपगी थरम अमा बासिकोंग हाई स्कूल दा पांथोखरे एथलेटिक बैचलर कमिटी बासिकोंग नसिंदुना पांथोकिबा थरम अदुदा बासिकोंग ग्राम पंचायत के प्रधान तोइजम जरमिस स्पेशल ओलंपिक भारत के स्पोर्ट्स डायरेक्टर थांगजम सरसु सरुक याखे थांगजम सरना तोंगान तोंगान बा लेबा कया सांगदमनरिबा साना खोनबगी थरम असिदा मणिपुर के भारत की महुत सिनबा लमदम असिगी चौथोक जनिंगाइनी पांथोकिबा इवेंट सिगी फ्लोर हॉकी भारत न गोल्ड मेडल लौबा यामना चौथोक जनिंगाइनी भारत की तोंगान तोंगान द स्टेट सिंगदा मेडल लौरक सानारोय कया सेल की मना पिदुना इकाई खुमनरे मणिपुर की ओइनसु लमदम असिगी सानारोय सिंग सरकारना सेल की मना पिदुना पुकनिंग थौगतफम थोई हाइखे एन खेलचंद्र सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट ने सिंधुना लैतेंग थांहाई चांगदमनाबा ngasi लोइसिनख्रे उरिपोक असोम लाइकाई बास्केटबॉल ग्राउंड दा पांथोकिबा लोइसिनबगी थरमदा मणिपुर कल्चरल यूनिवर्सिटी के वीसी एन खागेंद्रा आर्ट एंड कल्चर के कमिश्नर एस दिलीप डायरेक्टर डॉक्टर के सुशीला यावना मियोय कया सरुक याखे तोंगान तोंगान मकांगलुप की मकोक मथंग तारबसिंगदा मना मथुम सिंग यंथोखे CRPF हमदी इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन ने सिंधना कुंभा लंपाक मेन स्टेडियम दा चथरिबा तारेत सुबह शहीद मनोरंजन सिंह मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट नोंसिंगी फिबम फत्तबदगी हयेंग सानगनी तौरंबा फाइनल मैच मतम कक्तना यैथोखरे हौजिक मखाताबा सानबगी पाव पोयै निंगथौजमदगी अमुक फंगबिगनी लेफ्टन सुखिबा नोंगलक्ता सानखिबा कुनिपाल सुबा जूनियर बॉयज इंटर डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल टूर्नामेंट की ngasi सानखिबा मैच दा इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन नमदी इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन माई पाखरे ऑल मणिपुर फुटबॉल एसोसिएशन सिंधुना खुमल लंपा आर्टिफिशियल टफ ग्राउंड था सिगी टांग कुनिपाल दगी टीम मरी इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन थौबाल डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स एसोसिएशन बिष्णुपुर अमदी इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन सरुक यादुना चथरिबा कुनिपाल सुबह जूनियर बॉयज इंटर डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल टूर्नामेंट की ngasi सानखिबा अहानबा मैच दा इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन ना डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स एसोसिएशन बिष्णुपुर बु गोल अमा सिनोदा माइथिबा पिखिबनी इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन की माई पाकपगी गोल अदु पीरेनेदीना मैच की 59 मिनिट चंदुना मैच असी माई पाखिबनी टूर्नामेंट असिगी अनिसुबा मैच की सानखिबदा इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन ना डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन थौबालबु गोल अमा सिनोदा माइथिबा पिखरे इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन की माई पाकपगी गोल अदु गोलमई नानाउना मैच की 53 मिनिट संखी मैच असिदा इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन की सानरोय एल शांति कुमार अमदी के एस प्रवींदा सेंटर रेफरीना अन स्पोर्टिंग बिहेवियर गिदमक येलो कार्ड उठकी सथरिबा टूर्नामेंट सिगी मथंगी मैच मथंग था अप्रैल अमगी नुंथिल पुंग अमा ताबदा अहानबा मैच ओइना इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन अमदी डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन थौबालगा सानगनी अनिसुबा मैच नुंथिल पुंग अनिगा मिनी निफु सतपदा डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स एसोसिएशन बिष्णुपुर अमदी इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन गा सानगनी थागचरी बोयाय हौजिक असि नोमगी ओइखिबा इंग असागी पाव अमुक मखाताना फंगबिगनी ngasi oikiba inga sagi pauda ICAR lampial patgi pirapa paugi matung inna ngasi gi khwaidgi sakiba degree celsius taramapal dasmik nipal khwaidgi ingba degree celsius tarataruk dasmik taruk nuksite yabu ising manilgi sang ayukta sada sama nutilda su sada sama oiki ngasigi nong suki bagi sang sama sungna ama dasmik suino millimeter ni अरोय बद मरोय बपाव अमोक सरकार द क्रिटिसाइज तौदुना सैद्रिंगे दा सजेशन हाना पीबीयू मदुगी मतुंग इना थबक पाइखतनाबा होनागनी हाइना चीफ मिनिस्टर एन बीरेन न फोंदोखरे लंबीगी खुदोंग थिबा थौदोक अहुम दा पिक लिबा नुपी मचा अहुम यावना मियोय मरी सिरे कया अमा सोक्तुना लाइकनरे अमदी हौखिबा नुमिदांगदगी लेप्तना सुरखिबा नोंगना इम्फाल गी अकुटपा मफमसिंग इसिंग थुमले ngasi wenadi ISTV na pizaba manipuri pau matang sa dalo sinjari miyang tabiri ba pum na makpo amuka na kurumjari
Momo Max Jackie Sharmana Magi Nuksijarba Imung Manung Sagai Natai Amadi Maruk Mapang Kwai Punama Putadok Lamlaga How Kiba Mars Kitang Kungamari Irai Numita Shwargi Kuyada Sanjakri Lag Liba Mars Kitang Kungatare Ningtau Kaba Numita Asti Sanjay Lokat Charaga Lag Liba April Gitang Ohum Ningtau Kaba Numita Srada Din Tokli Upalaksa Sila Brahman Vaishnab Halaman Amadi Maruk Mapang Kwai Kibik Namatam Chan Lingbiratuna Harinam Sharban Tawinaba Ais Tibigi Kutang the Pausinjari Pausinjariba Basaspati Ongbi Sarju Devi Sardharmini Amasung Mahaki Imung Manu Brahmapur Aribam Laikai Imphal near YCB Club. Manipur State Power Distribution Company Limited na khanganjaba Joint Electricity Regulatory Commission Manipur and Mizoram na issue tauba Summary of Tariff Schedule for FY 2017-18 for Manipur State Power Distribution Company Limited ase chaliba chahi asigi April amadagi chanaba hauragani Tariff Schedule adudi LT supply gi oina Kutir Jyoti all units up to 45 kWh per 3 months fixed charges 20 variable charges 1.60 domestic first 100 kWh per month fixed charges 60 variable charges 3.30 next 100 kWh per month 64.00 above 200 kWh per month 65.10 non-domestic or commercial first 100 kWh per month 84.50 next 100 kWh per month 85.50 above 200 kWh per month 86.60 public lighting 65 6.00 public water works 100 6.35 irrigation and agriculture 60 3.25 small industry 65 3.50 HT supply gi oina commercial fixed charges 100 variable charges 6.50 public water works 100 5.75 irrigation and agriculture 100 3.15 medium industry 100 4.50 large industry 100 5.60 bulk supply 100 5.00 mathakta pizariba table asi fixed energy charge khaktani Tariff Schedule FY 2017-18 gi akupa marol gi damag akhoi gi website www.mspdcl.com da changduna paulo biu hangan zariba Executive Director Technical MSPDCL Please visit Project Patterns, Namaibu, near Kushumarpa. ISTV की सर्विस प्रोवाइडर सिंगदा खंगनजबा ISTV की सर्विस प्रोवाइडर सिंगदा दुंगाइरबा वाफम अमतंग खंगनजरी मदुदी ISTV नेटवर्क ना 64 पोर्ट की डिवाइस अमा खिंदुना केबल सर्विस प्रोवाइडर सिंगदा 19 dBm की पोर्ट मचिन अममम पीनबगी थौरांग लौखत्तुना लैरे थौरांग असिगी मखादा हौजिक ISTV नेटवर्क ता अदोम की पालिबा ट्रांसमीटर सिंग लौथोकपिदुना अदोमना अपाम्बा मफमदा पुबिखिबा यारगनी पिजरिबा खुदोंचाबा असि हाना लाकपा केबल सर्विस प्रोवाइडर सिंगदा पिजगनी खुदोंचाबा असि थेंगना लाकपा सर्विस प्रोवाइडर सिंगदा फंगदबा याय अकुप्पा मरोलगिदमक ISTV नेटवर्क ता लाकपिदुना